Kau te whakamasmas ke i ko whakatete lahi. Sounds of worship, captioning, me he whetu ko ia o i kuna. Whakatai hei ki. I he whini kutui, koe kaukauhi mate nā toki ata hiwa nai. Ka kutui, I feel in my heart, ke whawhawhea tau kes speaker ki he tau whatataha koe ni. It is a blessing and honor for me to welcome our special guest, Whaifakau, Ifau, Manoa, Whakatai ke iki, tau te whapaspas ke iki, au mano roan tu hei, tu meke mai e whawhola, mo miniko ni. This is some very important moments for us to listen to the Word of God. Ko tu ko mea mau inga, it's good to see items, it's good to see her singings like this, but the Word of God is so important for us. Ko mau inga pita o pito, it's a time ke tuko me koto, ke taimenia ke whaha, ngahi telefonu, now it's time to listen to the Word of God. Ya ko tu tawang dan lai ke taipeni, ka ia te au, ko flawa sa kamari, he mo menito ne whanau ke whawhora. Ko kamari ko ni ki a paspas ke iki. Amen. Lele ilahi a Sihova. Mawai be. Amen. Ko kore bege tau puno, tau hanga ki o tua e loto. E ado mafi mawhawheta ki a whiona. Kei sātai pēa sātai te ki ke liua. Kei a ao pēa e mawhai mo i pure au niu. Kei fou mai pēi a te koe, ai mea mo ui kotoa pēi ki māma koe ni. Pea koe mea kotoa pēi ku ngau i māma ni o ku awhio ia e o awhio. Ko koe nei ki hanga o whakatupu ki mautolo. Pea maha māma ni ki tuku mai ai a ki mautolo koe uhi koe whina ngalo pēi a o awhio. Eki o ku mau whawheta i he momeni mahu inga koe ni. Whakataha mai aho kakai, pa ko palo mesia. Ka whataha toko ua pe toko tolu i o hua wha. Teke iai ke tāpo i kina nau tolu. Tonga ia eki o e mau whiwhia i e whiafkaini. Heo kuheni a loto o Tonga o laumari maoni au awhio. Pea kua awa e pure o e whakataha angani. Ko koe ai eiki moi uru ke te mau tolu i e mau whio koeni. Ko ia e o tua mau whakatapo i kakato tu. Ai pani make mo lau maari maoni. Mau tuku lolo mo loto ku hanga maari e. Whakawaiwai kakato ke te koe. Ke tataki kotoa ai whiohi anga o e whiaf koeni. I he wahe a ho whora. Ke rea mai ai ka te mau tolu e whiaf koeni. Tāpe ki nai ho mau loto, pia mai mau mo'ui eiki. Mau whamalo ka ngahi teuteu o ngahi hiva maari. Mau whamalo he ngahi teuteu e ngahi item. Mau whawhetai e o toa. Koe ngahi whakaivia a whiona. I hono whakahai, a hono whakanea aki ho wholofola. Ka moe whaunga e o toa, ki hono malangai o e wholofola e a whiona. Ko iai eiki o kumautuku, ki he mea kotoa pēke te taki o lau maare maunani. Tokoni mai ka te kumautolo. Haloto ku whakaata eiki. Tokoni i ho mau ata mai. Ha ata mai o mau malawa ke mahi noi. Ai manawa mai a ho wholofola. Kia te mātolo. Pea tuka tukunga loto ulere. Ke maulawa whakatoka mo fufu ki ai. Ai wholofola e a whiona. Ke oana mauto e whaianga hala. I mo ui koeni. Tāpua ki kakato atu e tua e mau ngāwe. Eiki, ai lima lang ko te. O mau whawhoki ko tō i whakateunga ko hua wha. Ia Sisu Christ ko mau eiki. Amen, amen. Hallelujah. Fefeka tau pas ki ho tua. Amen. Make he pas ki ho tua. He koe pas me loto o ku hanga maari ke whakatawa taina o whai he o tua i loto. I he tau ngahi mo ui. Amen.
E whakahai a ke kupu ho tau nima ai fia mo hiki ki he eiki mo pasi whakahai a ko tau wae ai lere mo alu ki he loto Tonga o e otua. Ko ngahi kupu ia ne whakahai ai tau taina ko whai e he otua i loto. O tau haua ki loto Tonga o eiki. Ko iau hau ki eiki o totonu ke ne tui. Amen. O ku ia. Hallelujah. Pea koia wa ana to whakanga kia te koe. Pea moau i he mea ko tō me tau whemau. Kai koe siasi, kai koe whare koni tau whatahai. Kai koe ki mautau e kau whai whakau sevaniti. Koe otua. Hallelujah. Koe otua. Amen. Kawai ki kore ko whangi kamata ake. Ko hi kore o bene. Oa te moto uia ko Palestine. Amen. Fefei tau ki pas. O te ke longo ka ke ki pas mai. Ke hanga toko ni e whakakau. Ko whakakau e ni whakautua. Amen. Ko taimi koe o ku Palestine o tua. Ko tatahe mama ni Palestine. Amen. Ua fu marunga ko va tau potu ko kau ka tomi ai. Fao apidoia. Fu marunga i ka deu ho mo whakakakau ki tuunga pe. Ko au ko sevani ti tatau beau ma ko sevani ti ko ni ua. Amen. Taimbe huia iau ko whaiwhikau e taim ko tu wai i he pūpiti ko mena i huia iau. Ko pūpiti tua ku teki mai whanau ia. Tamai ia. Ko wabaki api ke heia. Ni ngoa o ku huia ki ko taimbe no ko i he ofisi ai o whaiwhikau. Taime ko tu wai me mui me pūpiti ai o tua. Whawhika i heiki. Umautari e kore ko ia. Kore ko whaiwhikau o na ne toi whai aki harea pehe tami moane. Hallelujah. O tau ko mautau mau lalo taha. Mautau mau share the people. Amen. Amen. Hallelujah. Tamai sisu ko ia taki peha. Ko ia holo aga. Whawhika i heiki. Tau alu ake whunga e o tua. O te tau alu ake whunga e tangata. Ke whahang lagi i ha tangata. Ko no ua e whui ko kore atua. Ko whotoko e kau tangatani. Au. Ko e sea. Ko tau tangutau ke sea ko e hatai mau whakatahai. O koe te tangutu sea pehe au e tau hotu. Amen. Amen. Hallelujah. Whawhikai. Tau ta taina ki tau tolu. Ke tau ilo malunga whakamu ui ai o tuaka ti tau tolu. Pea mahinoi na tau hau kotope, mi heanga hala kotope, na e tatau, kai ke hatahana e tupu hake au maunion pea kehe. Hallelujah! Sai, o se ataha kai hoko te tau. I whanga maari koe ni kou kore ki nau tolu kotope na e baptaiso. E whanga pui, ai, kakai na e baptaiso, e kainga, koe tau whakataho ni, o koe kai koe tau whepikitaki koe siasi. Koe tau whepikitaki koe pureanga. Is a kingdom connection. Amen? We are not come together as a church connection. We are here because of the kingdom connection. Amen? Pureanga o tuau tau tukuai, whaia tau whataha, i whiaf koe. Tako kore te. Koe uhi koe fua e tau ngāu i kereite. Tau whaam ke whaha i fua i mua he tau wheo anga ki he kotua o ko ana e whataha. Koe misiona na e whotu he kau whaifikau. Koe whakaulu i lau maari. Ka bau umawapa he wan. He ki lau maari e taha. How kai ke tau whiwhia i he ongi hataha o whak e ne mo wiki e eiki i he ao e tau whataanga i he eiki. Koe ka reinga ia o e tau whataha. Whawhetau i he. Hono wa koe kau maulakanga o e siasi ko ia o siu. O whaambe ke tau whatapui ka kato peke o tua. O awe ke eiki at nau tolun ko tope.
Hallelujah. Ko imisi ko ia taha fi ngau ki egi o ku kamata ia ki he foma ko ni. Amen. O ku hube matapa ta kamago si sube matapa. Kai to ia foma ia. Hallelujah. Pe tau sio ke fua tu lolo me loto. Ke fava i kai e ke frofola ai o tua. Pe ko fua le ia ko tau fakataha mo tau mu ai tau mawe. Pe ko ki na tolu. Pe ko hono wa ko kore mua. Ke ka mau la kanga ko ia sias o siu. Ke fakataha ko to be. Hono tapo ki esse afime. Tau hake moa pas ki o toa. O lere asi o. Amen. O lere lahe o toa. Hallelujah. Koe fua e ne mea tau whiwhia lai tahai. Whiwhia nge he hima o whai. Tau whiwhia nge he ni koe hui. Koe mea enu whai. Te ngawen e lau maari maano ni. E tau ngai mo koe. Hallelujah. Hallelujah. Koe e pehe taha ku i kai mahino lere i kia i le whatonga i ka te mutoro. Mahino ko tō be? Hallelujah. O kore beke ka whaifkau. Ke nau kātaki mai. Kātaki mai ki moani ka whaifkau. Ko e tau ngau momai beke moani. Ke tau tūhen. O hanga kua ki nau tolu. Kau hanga lau te tau whorofora. Pe mo whai tau lotu. He koe tau ngāwe. O ku tau ngāwe. Whakataha o kai ku hanga awe ha tōta. Amen. Whawhitai. Hallelujah. Toa e whorofora ki whai mea ai. Ka poki a ki mau tōru koe ia. Koe mu ani. E mau. Ho mau loto ia. Pea mo iui ene e ki u whai a ki mau tōru. E ngā whetu keke. Pea koe fua eni. O kakai. Ko nau tuku pā koe hui koe ngā ue lau maari mau noni e nau ngai mo koe. Ko nau viviri ai ki he ngāwe, ki he eiki i hono whare. Pea ko nau viviri ai ki whak, ki nau fō, i he whanau fō o. Ko e uhi koe whorofora, ai o tua. Whawhira ai ki eiki. Amen. Hallelujah. He vesi koe ano, e toi kai o Rock Timote. Rock Timote vai tolu. Vai e vesi koi ano fitu. Te o kamata lau mea e whorofora. Ko hiko nau tolu kotoa. O nau amanaki ko whakanofo. E mo e tāpaki ko hiko e whata ngāwe ko ene. Ia moku mou tolu, ne whaki ke whakakato. No mou mo ui. Ahono tāri ka kato o eiki ko sisu kalasi. Pea ki anga whakamotua ai kau ako na ki whoki. Anga whakamotua ko anga whakamatua tua whakalau maarie. O kai ko anga whakamotua whakamaterie. Amen. Whakawhorofora. Whakawhorofora ko mo ui whakamatua tua mo ui whakalau maarie. E vai lau maarie ka inga. Koe mo ui whawhorofora ia. Kia te tautora. Anga whamotu ai kau wako nā ki whoki. Oua na a wheloi a ki. Oua na a wha inu aine. Koe whoidea koe ni utua koe he inu aine. Koe kai koe hinga ke inu aine pe kai tua taha. I kai. O ku hingai koe tapu kakato. Tapu ke ala ki ai. Tapu ke mirihi. Tapu ke ahi. Amen. Kolose whaheua, pēsi wa taha ki he waine. Hallelujah. Pea hori ki he koroa uri. Kai puke maku ai mea wharilorilo o e tui
I amana le rei. Amen. Pea ke fua ahi kia teki nau tolu foki. Pea nau foki. Pea nau toki hoko ki he ngāue o e ako naki. O tae halaiha. Tara mai ke fua pau ke tau mo uiki mua. O ki kai ke tau tau ako e mo ui whalotu i whatongia. Ko e tau alu ke whatongia o mau o te teo. Amen. Fua ahi. Hallelujah. E whakakakato. Roki whakahapi koe o kunerei ki he otua. Koe tangata ngā we koe kai ke mā no vahe totonu ai wholofola o i mooni. Koe hui koe ha he hui kai ke halaia ia. Koe taimpe halaia e tau mo ui ka inga. Whaingata e tau malanga na sio mai kakai kia te tau tau. Amen. Pea ke anga whakalongo pe honau ngai kuno ho. Mai waifu. Amen. Ki kātaki ifo. Amen. Tuku ke rea pe hu se pāni ti o te ki toi rea koe. Ka ea mea ke fie ilo ki ai. Alu koe ki ape o toki ete ki hu se pāni ti. Ai mea na whaigai whakataha e lotu. Ka anga whakalongo pe ho unoho. I kai koe kau whakako. Koe whakakovi koe ngutu lau. Koe whakakovi ia. Iau whia maa uia koe ngahi hoa koe ni. O whia maa uia ke o te whai ha whetuku horo. Hanga he tāna no hao. Hallelujah. Anga whapoto. Anga totono. Ihe mea kotoa pe. Pea ke unoho takitaha. Ai kau ako naki. Mo whewhine pe taha. Koe mani i tō taha pe kau tāta. Amen. Hallelujah. O tō taha pe mani. O kai te ko tau lao. Pe tō whia pe tonu ke ngakai. O pure ilere e nau whanau. Ho nau whare o nau tolo. Koe tau tuki hata tō tata awhi whanau i whare loto. Koe tau awhi i whai api. Ulang whai ako naki i api. Ke mao. Hallelujah. Ko ki nau tolu o whai o lelei ai ngā ue kāinga. Ai ako naki. Te nau maku kia te nau tolu a hiki anga lelei. Mo e mahalohi lahi. I he tui aia. O ku ia kalaisi sisua. I wheu i mau inga he hiwa koni. A hiwa koni koe a mantuluti ane nai. Koe ki wheu ina. Ko hai ni whia mau ke kau he kau whaki pare i langi. Amen? Amen? Ko tui ke whakausia e tau ngahi ngāwe. O teu he o tuaia ai pare. Ko ia nani whai tutu uni ngāwe koe ni ka tau tau. Pea ko ia uni whai ai tutu uni moi pare. Ki tau ngahi mo ui. Whawhika ai ki he eke. Koe ngahi me ani o kua tohi a tuai kia te koe. I e amanaki vave e alo atu kia te koe. Ka ilonga i tuai a tupe ke ilo aia o totonu ki te whai e koe i he whare o e otua. Aia koe sias o e otua mo ui. Ko hono pou mo e tuunga o e mooni. Hallelujah. Tau pas ki. Kainga. Ma whamunu ia ki mautoro ka whaiwhikawa e ki kia te mautoro. Koe laka mo whiri mo whai tu unga ia i toho i kina lau maari e koe kotua. Koe ko hawhiri a tangata. E o kai whiharaki ia. Ia moho tu unga ki whai laka koe i a koe. Mautu whakataha i hoa koe ni. Ke tuko hawhamunu ia. Hange koe ana tala e otua Moses e tala kia eloni. Ke ne tāpua ki a ke whanau a Israeli. A ke ngai tāpua ki koe ia. Nai tūtūni e pā. Kai te maki whamara ia ki hataha. O wai e ki. Kai te hataha hei ita pa tuku hifu hataha. O tai whaau tua ia. Amen. Kai nai alua tua ia.
ai tangata o tuana ia whakahu he o tua ia tāpaki haleluia ka whoki mā pēlami o whonu e tāpaki e nerea o nerea ka pēlaki haleluia pēr nerea ke whānau aise ka inga ko ui ki motou ki hoko e mama ui ki motou ki hoko e masima ui ki motou ki mo whai e whare ai ngā ue whare o tua e rea paula kau ka tuai mai whai whikau o mo ilo e mea ke whai he whare o tua amen pai ko mea ke whai hano tua ki o mea hai e mea e ahai ko rea ia paula kau ka tuai mai hange koe teu koe ki hako e eki o kune ki tuai mai o tau ilo ai whatongia na e hui ki tau tau ki ai ki whai i whare o tua ke tau atu o tō mafi mawhawheta i hawhia ko koe ea na ke whak ai hui ko koe ea ke teu ai mea o wha ko koe ea ke teu ai whonua moi tofika ke te nau tolu nau whai ai hui ai awhiona i he mahamani koni mau koe mau tuku whakataha ki mau tolu koe kau sevaniti aho awhio o mau rea mos whakamonu ia ke te nau tolu he uha mata kakano mai ke te mau tolu o mau whanonga pe mo ngāue mo lotolotonga o e awhiona u ke te mau tolu pe iho seasi ai laumario e awhiona ko hafua ia i he fua e kakai i he nau loto ke whaki ke nau ngāue maha awhio ke whaki ke whakakata e wholofola e awhiona he nau moui o pore taki ai ke pore ai o i kai mahe au e kakai ka nau tu ke hoko iki ko e whakamooni ma ai awhiona he poku ko tō pe ko nau aru ai pe ko tō e palomesi me he fofonga iki ho palomesi ka pau he kai te ke mai otua i he ao e kakai he kai mai ki motoru he eki i he ao e ne tamai haleluia e ki umau whamalo ki awhia ma whamalo he tāpaki ai whorofora ko ako ai ho kau sevaniti ke whai aki ai tūtoi i he ngoe ai awhiona o mau haa mahino mai he whiawkoeni ho ngā he keresita mo tāpaki taramai o mau toro fui mau toro tōka koe whamaui o whai atatabe i ho awhio hoi a eki o mau whiwhia he whakataha ana e whiawkoeni ke mau whiwhia he o tua toi tu o mau tauhi i he aho kotope ke whakahao koe kona sisu o koe kona e lau mari oni o koe kona e awhiona haleluia he kune tauhia e ma mo'i ke tuangia ma mani mo i angahala ka mau hao tauhi ai awhiona te moho wholofola whawhena ike te koe eki ma whamaro lahi ki ho awhiona hoko atu eke mau hiki atu i nau tolu hona ungahi whatongia ke he nima mafi o e awhiona haleluia whakaivia ke mālohi hola mari madoni pandi te pataisa ke eki hola mari madoni ke nau mawini mea te koe mo whaia ke whatongia koe koe iwi e tangata koe mālohi e kautau ka koe mālohi la mari mari onio sihoga haleluia o pehe sihoga e ngai kautau tāpe ki nga he whiawhkoe. Ho nima mafi e te nauta. Luluku ho tātā he nau ngaipo. Malu i me ngai whaingata a koto pe. Pe toku ke moa pe ai awhiona. Toku ke nau mui, haleluia. E au ke ahu ke whoki mai ai. O ke kai ke māweu ho whare. O ke kai māweu ho whamiri. O ke kai māweu he kakai he awhiona. He koe uhi mau ilo e mea mau whai iho whare. Koe uhi kolau maari maanoni. Whai tāpui kina e ke mau whiawhia e whiawhkoeni. Ke tala anga te koe e fua. Ke whae anga te koe eki. Haleluia. Koe mena ke kore ke taimi ke whai hano tahu mai. Koe awhiona mena ne hufekina. Koe awhiona mena tautaupa ki he wani. Ke toko mai hatai. Whai ano taramaki mau mou. He ilu na au. Ke ngāo e awhi.
whamaro atu atua. Tāpu ki nao kau ngāwe. Kia tona nau whokmai maisa. Mau hiki katoa ki halo pai. Whai ono whaos. O e ngāwe mission nau maha. Whai ono whaosi. Ke hoko mai ai Afgana. Ko ke mau ho amanaki. Nā ke whaki ai nahi whaki i ati mauta. Mau nofo me moho amanaki eiki. Ke hataini ni ke whoki mai ai. Ke whakatupu e mea nā ke whaki ati mauta. Tāpu ki nā eiki mau mo ui he whiawhaka. Ke pehe ai mau wakai atu. Ke whakau o tuku i ho mau au. Pea mi ho a whio. I ngāu mau whai mau mamani. Ka wikai o mamani atu mauta. Ko mau kolo wikai ki heni. Koe mo'ui, koe soa, koe vulangi ke mapa koe. Mau hiki te riki te. O whakatau atu. Ke whanua ko mau whanongo ki ai he hiwa. Koe hewani who'o. Koe seusare ma who'o. Koe kolo who'o. Koe kakai o who'o. Pea moe eki, koe tui o ngahi tui. Moe eki o ngahi eki. Hallelujah. Moni me lea e apostolo. Ko lava ia taulelei. Ko lava ia whakapue. Hallelujah. Ko mpuke ma ue tui. Sio hake pe ke kalauni ko te maa. Whawhidari hea whia. Tāpoi ki nā kau maha ue he whia. Eke ai loto koe na i a whiona. Ai lamari maa nori ke whausi a ko mau. Whatongia. Koe wipe o whina. Tuke aapea ngeia. Aapea langani. Moe whakamaro to pe eki. E wafpeta ho aro sisu Christ. Ko mau eki te mo mau whama ui. Emeni. Tau haka paspaski he o tua. Hallelujah. Hallelujah. Koe ke mo ki katak me peke tau lulur whatak me mga whaikau. Ospe mo mea hi foi put lalo. Hallelujah. Amen. Profeta. Hallelujah. Profeta. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Tobe kumata whaikau. E whiawhiko e niha hana e polo kalama whakatahan. Taramai ana he ana e whulau i Tonga te he. Kai kaha kāpasa e waka nai alu. Ko mau whanua ko no muka wuke o tu mua mua. Soke ne he o kai ke hake no muka. Ko maunga one koe ki motu sisi kahai ai mui. Ko mau whanua. Toki alo hake. For that day. Hallelujah. How when the tau mohe ne fu alu loloa. Kai ke to ilo. Hange ko lea ko vare he tongo tu ke whakapatala. Tau ki pas ke heki. Hallelujah. Kone te kia purika. Kada mo whema peke ki interpret. Amen. I ask you to come and interpret the word for us today so we can understand all together. Amen. In the house of the Lord.
Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Bible words help. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. As you're really aware, today's combine, and part of the theme of our combine evangelism or make disciples. Hallelujah. Amen. So basic foundation scripture will be taken from the book of Matthew chapter 28, very familiar chapter as well. O falo tu ia ngā kure anga ko tō pe. O patai sa kina tōru e huafa o e tamai. Mo e alo, mo lau maari e mao nyoni. O akonaki atu ki a te kina tōru, ke nau tokanga ki ngā himea. Ko tō pe aia ko whekau ki a te kimo tōru. Pea wakai o kuau i a te kimo tōru mawai pe. O au ki ngata anga o mamani. Praise the Lord. Matthew 28, verses 18 to 20, it says, And having come near, Jesus spoke to them, saying, All authority in heaven and earth was given to me. Having gone then, disciple all the nations, immersing them into the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, teaching them whatever I commanded you, and behold, I am with you all the days, until the full end of the age. Hallelujah. So therefore I bring a title to us today from this chapter, the farewell command of Jesus before he ascended. Hallelujah. Praise the Lord. But I want to bring it further to the word command. Hallelujah. Jesus' farewell command. Hallelujah. Before he ascended back to heaven. This is his very words to his disciples or followers, which he has given them a command to do. But when it's come to his command today, and this command or order, which is so vital and important, at the soldiers' camp, it is a military wording. But we also want to see which words they straight and told or direct us and reveal to us that Jesus is a commander. Because these very words or saying is a commander's word. And in military section, the most important is the command of the master to be fulfilled. Who amongst us today has been in the soldier or military? Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. So that we can
receive the experience, hallelujah, of what God's commanded. Tai me hawai o ngā konga ki e mes. When the two disciples on the way to Emmaus, Kariobas mo dona. two of them, Ko rea si su na fai ke. this is what Jesus' words. Ko e folo fola ko tohia a ak. Tohia ke tia. Hallelujah. The word Hallelujah. is my story. Amen. Hallelujah. Ko e folo fola ko tohia kau ke si su. So the word of God is his story or Jesus' story. Rare si su kamata mea Mosese o ak ke ose folo fola ko talanoa ia o. Jesus revealed to them that the story right through from Moses to the end, it's all about his story. Ta wiai ko ngaia I tohi ko to be folo fola pa ke ne o me ia atau si su. So every chapters bring forth Every book. every book bring forth or reflects or highlighted to us the image of Christ. Hallelujah. Hallelujah. Kai kai ke omi ha tohi e folo fola ai I misio si su na ta au anu hiki he ke nani. So therefore, if any books doesn't reflect the image of Christ in that book, it's not count. Ko komanda na ase to ina buku sosiu. Commanding the Bible will fully aware Joshua. Ta 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 ki tau ia ai oto. He was the leader of God's Ki army Israel. in Israel. Pero tayo ka na hawa ke tohi sosiu. Ko kawenga mahinga tohi sosiu. Ko koloa. And when it's come to the book of Joshua, it was so important in this book about the treasure. Ko koloa ni ko tofi. And this treasure is heritage. Ko palo mes maalunga ta ai otwa he folo fola o kai ko koloa fo materi. So the highest promise of God in his word is not the physical treasure. O kai ko siringa. It's not silver, O kai ko kola. not gold, Ka ko fonua. but the heritage. Ko tofia. It is the land which the heritage Ko of tofia Israel. otwa ko luhinga ne maalunga e palo mes yo Israel. And that's why Israelites' promises of inheritance were so vital and important. Ko hui he ko koloa mahinga ke otwa ai tofia pe ko kere ke. Because it is very important unto God, the heritage for his people. Dai me hanga si su o tofa ka fit mo fulu. When Jesus given out the disciples to go out and preach the gospel, Ara to ko kawa ko nga. Malanga ita to o ke ap. so they went in pairs, hallelujah, to proclaim good news. Na foki mai mo me afifia. They returned joyfully, Ko be na afifia. and this is what makes them full of joy. Lord, Ko mau kapusi la mari uri. we rebuke the evil spirit. Tarang e sisu. Jesus told them. Na kusio ge langi. Ai hange ha uhila no akahi fa I setan. see Behla. the thunderstorm, like thunderstorm, when Satan was kicked out from heaven. Tarang e mo ha iki. So the Lord reveals to Ko them. me na ton ke mo fifia. This is Ko what is more important. Ko me na ton ke mo fifia ai. Ko tohi ho mo hinga he mo ui I he tofia. Hallelujah. What more that should be count or ought to be celebrated or very, important is your Hallelujah. name to be written in the book of life. Kai ke no Hallelujah. fifia he tohi na hinga he tofia goya o otwa. Na fifia na to I ho no kapusi la mari. What makes them rejoice when they rebuke the evil spirit? Ko potu e te he otwa ke ne fuak pare. Ke te na tolu. Te na mau e kalau. But this is where God prepared for all who will win the prize or the crowns. Ka ko me ai te wa he. And that's what our God prepared. Na ma ge me stol. O tohi so siu ha wa. Joshua 1 verses 3. Tarang e ba he otwa kia. So siu. Ko kreime ne tofia kia te koi. Ko potu e tu kia ho mai ko e te ke mau. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. This is what God promises to Joshua. In every place on which the sole of his foot, O ki kai ko potu e au ke hore o. it's not where his voice can reach, Ko potu e tu ai ho mai. but every place
where the sole of his Ko foot kreti e or whanua walk or I he step. tautau. And that is how they claim. Hallelujah. Hallelujah. Ko mau ke loka sotia o tau e whanua ko kere ngau nau tuwa na vai wana do. So once the soldiers won the battle, where they stand, they won that land also as the heritage of theirs. Ko ene whika ue, ko ene whika waken ue whika. And this is what it connects with the command. Mo al. Go. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. How mau e ka sisu e alu. Why did Jesus use go? Ko ui ko krei me whanua I he malai tau o whai ake alu o ka I whai ake kaila. Hallelujah. Because to claim God's heritage, the land, to claim in the battlefield when they won the battle, it's by going, it's moving, hallelujah. It's not by shouting, but no action. Ko whikaui. That is the command. Ko otai. That is the O order. pau ke au ko ki maman. You must go out to the uttermost part of the O world. wikai ko kaila ma mo api ki maman. It's not only us sitting Hallelujah. at home and shout aloud E to mai the no world. na sisu e kaila he aho ko ia. Ai interneti io. Mai no ia he sisu. Jesus knew everything. Ka ko ha na ke ngau e ka sisu ko popo e ka ho le o. Ko popo te ke mau. So the Lord still used what Amen. he commanded or written. Hallelujah. Kai pe sisu ko popo e au ka ho vai. But Jesus said, where the sole of your foot Hallelujah. stands, or Kai te ke ilo e koe a lamari e whaikata ia. Ka pau te ke tūpe koe mo api o kaila. Kai te ke alu ke mo whiautaki. because we ought to go out so that we can see and experience spirits of Koe whaua ai otua. God's ways Te koe ngahi mo ni mea e otua hene wholawhola. and the main truth O of te His iai word pe ke ririu ia. never change. Te iai pe ke ririu ia. God's Te principles au tatau ia he ane afi. O tatau ia he ahoni. today, Te tatau ke he mea kai. forever. Hallelujah. Praise Hallelujah. God. Amen. So siwa. Koe papu e tō ai ho vai. Joshua, the Ko soul pau of ke tau ia e so your siwa. foot Ka lava tu ono ai ke there kreimi. you Ai tofi. claim the Ko heritage. whikau ia e ki ka tau tō. And that is God's command to us all. Hallelujah. Hallelujah. Ko ki tau tolu ko kakai. Ko kau abi ai otua. We are the armies of the Lord. Ko Hallelujah. whikau oka mai. Ko whikau e me komanda. And the command that was given is from our master or our commander. Whianga ia so siwa ma moseriko. Joshua faced Jericho. Whaka kau I he tak tau hai whonga. E holai He was ai trying fu. to think Ah. to bring down the wall of Jericho. Taimina ne tatari ai. And when he was waiting, Whanonga ia te so dia heka mahe hos. he saw a soldier riding on a horse. Hange ia nei hau e me ta whake whiri. Looks that he came from the enemy side, Ko ta whake whiri he marai tau ko ta whake o mati. knowing for sure the enemy side is the dead side. So ta whake ko nei hau ai ai so dia ko ni. Now when we look at where this soldier came from Hau e me ta whake whiri. the enemy's direction. Wa wele pat te hau asi so mamani. You know the way or direction when Dai hau ia he kolosi. Dai hau ia he popo e mate. Dai hau ia he whiri. Dai hau ia he people that we witnessed. Hallelujah. Hallelujah. Ko tau taki e tau talanoge. We are talking about our commander. Ki hau e so sio ko tata taki tau. Joshua, leader O of whakamatala i mai uhinga lelei. O tau to'o e fuia ko ota. Taka ki tau to'o we hamea take the pa. word order or command. Hallelujah. Tā so sio kai ko. So Joshua asked, who are you? Tau ilo me ko tak tau a so sio. Knowing that he experienced as a Ko whakatongi commander. e tak tau ko i whawhitau So e whiri. responsibilities of commander to meet the enemy. Kau tak tau e ahon. Many leaders these Hau e days, whiri lere te ki talai ke siasi. when the enemies come, they were the first one to run. Alu e taki o kakai. He pau e lotu. He ao rita sipi ai taki. Hallelujah. Commanders Hallelujah. have to face, hallelujah. Ala ta so Face sio. the enemies, hallelujah. Ai ko hai koe. So Joshua asked, O si onu he so te asi herita. Tu mate. hallelujah, Tu ia koe ai ngā pull aue. out the sword, ready. Tā he so te a. Tā ke kau whē.
Which side you're taking? I'm not with you. Whakauria ka pau o tataki loto o tau I te au ka ke kau e o tu ai mo tau. Ke pehe tai he potu toton. Ko veo ina ton ke pehe na sosiua o ko I he potu totonu pe ko I se tuha. Hallelujah. Ko veo ina mo wi veo ke e ki ko ni lo me ko to. When we ask questions, Amen. ask the Lord. He kai te tau na to fa veo I o tua. He o tau ta na o to ha potu pe ke ha. We're not going to question God because He comes as He is, anytime as He wishes. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Kama he ta kau. So the commandment Kai says, yo kau au ko. I'm not with you, Pe kwa yo kau au ke ho firi. and I'm not with the enemy. Kai yo kau au ke to tau ke fei ai. I'm not with the one that you hate. Kai yo kau au ke tau ke la wi. I'm not with the one that you put down. Oh, we are kapitani o kau asi o. Hallelujah. Military Hallelujah. captain of the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Ko tau e fa kau kau tau tala noi. So therefore, we now come to terms. Pero fa tala noi mai so si o ke takta. When Joshua explained as Ko imisi o si su ke tau ya so si wa. so the image of Jesus in the book of Ko Joshua kapitani o tau asi is the o. captain Hallelujah. of the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Army of the Hanga Lord. so si wa fa ha kai long ata ha long So ko hi. Joshua reveals to us that whoever Tene ilo ko will haya ka teni. O tau asi wa. that O si su kalasi. Hallelujah. Hallelujah. The army of the Lord is Lord Jesus in Joshua. Hallelujah. Feve na dor ka sotia. What about the soldiers? Dai me to hia Paula ke Timote. When Paul wrote to Timothy, Hallelujah. Ba ko yo no wa kuo. Wa Timote ba hu. 2 Timothy chapter 2, Ka ta ki ngau e fai ka ta ta mo ta na sotia e ko si su kalasi. Hallelujah. And do a harness like a good soldier of Jesus Christ. hallelujah. Amen. Praise the Lord. And do a harness And do like a a good soldier Hallelujah. of Jesus O Christ. hange petao ko so talili asisu kalai. Hanga Paula hui tangata mui mui ko soldier. So Paul the apostle named the follower a soldier. Hanga he Hallelujah. ko tangata ko sosio hui ko sisu ko kaptenia. That Jesus is the captain of the Hallelujah. army of the Lord. Hanga Hallelujah. he ki o me fonga. So the Lord gives us Tang sosio uluaki said Joshua to first, ho to pai no wai. remove thy sandals. Hallelujah. Hallelujah. Kai galotu ne fa no fo ya ko. Se me fa ka uluaki ko His mata. preference today. Ulak fa He ma has yo been ni appointed. ko hui. Hallelujah. Hallelujah. Commander in Ko us. potu ku ke tu ai. Ko potu ma yo ni. For where you Ko stand awe is a ke holy pore ground. kai. Ko ma The ma yo. duty that you are doing Hallelujah. is a holy duty. Hallelujah. Todo la fa la fa ta ba yo ni. So lie flat. To agoni in to the presence ha of ga God. ga. Hallelujah. Fa ba ba pa ni tari. He respects, commander. he accepts that Hallelujah. he is the commander. Ko ne ne ya ko la. And his word is law. Ko ne tu tu ni ko And hala fa la command. mai. Hallelujah. Ko His pa way ke fai. must be Kai to ya pa lo te ne and cross. abided. Ai se No ko one tu mai. can cross or over it. Hallelujah. Le amo so ko Paula. So for the apostles, Pa no no to ko ya se so. Ephesians chapter 6. Aba ka be se no fu ma wa. Mo ai pa haftau ai otwa ke de ko do. Praise the Lord. Hallelujah. All Ephesians, Why ta no ga Paula? the whole armor Ta of no God. Paula ka Hallelujah. ko e boa ko so tia. Praise the Lord. Put Hallelujah. on the full armor of God. His Ta ko le asisu ko ota me ha so Jesus' tia. words commanded from the military base. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Ta e Paula ai pa haftau. So Paul says, put on the full Ke armor ilo ko e he fili ko so tia. so that enemies will identify you. That Hallelujah. you are a soldier. Kamate hukita. Hallelujah. Deny yourself. Hallelujah. Fua golosi. Carry your cross Ke muy muy ke so and tia. follow. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Ko ya sai ni ke hoko ko so tia. Whoever signed to be a soldier Kai ke pure ke ne bohe. cannot Kai ke pure ke ne control kai. his Kai ke everything. pure ke ne fai. Not what to do, not O what to pure do. ai kota aya. Ke fa ka ka so tia. Ko hare to ni fo fo ga ko ami ai. Praise the Lord. Commander. Ta e Paula. Paul Ko says, fu ngawe ai so tia. the first
priority, responsibility of a soldier. to please his command. E whakahoi fuai ahono master. Hallelujah. Tai me hawa David ta fo ta. David was a warrior. Tai me go ke fili ka Filistia. E no fo se sare David. While in Bethlehem, fully aware of the story about the Philistines. Na ka to ana fili David na u to atete. There were great men or men of valor, let's say, that David chosen. Their names were Zerah, Adino. Adino, Hono wa go Elias. Eliezer, Pe ko hono tolu ko sama. and Shammah. Ko pio ka la fi ka tangan. And the biography or Ko the Adino. history, Na de ta ke to ko miau. He tai bera. he strikes 800 one day. Adino. Fili David. David How chose God? him to be one of his mighty men of Hallelujah. valor. Elias. So Elias, Kau be Elias be pom pom au ke fi. Mama te ni ma from heta. sunrise to sunset, in Kau the ta be ni ma no battlefield, heta. he swore, Ikuna. hallelujah, Ha victory. mo Elias ke ta fa. So he was one of Kama his fa mo mo mighty sa. men. Last, Kono te Shammah. sin mo ya au Israel. And he went through the Tai plantation me of ne fa ya Israel. to mo ya Israel. When Israelites planted Tai me mo tu ai their ta. plantation, Tak when ai me it ka comes to Filistia. harvest time, the Philistines came. Ta ai me ka Israel le. They even struck the Israelites Ta ki si na mo we. and they harvest Ana do their mo ya pa plantation to. Hoko be. continuously. Ha o ta ko sama sio. Ki ave vai ai sine matu a hono. Toko ni ke na mo we ta. Sila ai na matu a. Mo ki na to ko to. Mo le ta u. Mo na ngawe. Au be ke tai mi tu ta u tu he ta hake. Now see no for hapa. Shammah came to see and witness, he saw with his naked eyes how the Odis or the men's and women's, they experience sufferings in heat of the day, trying to make their plantation and expect a great Ko harvest. hi ko fu But unfortunately, when it's come to that day, Toka what he the loto enemy takatan. will harvest the results. Be ko fa pa wa de no loto. So in his heart, Israel te tu he mo. Te tu he mo ni o tau pa Israel. Tai me ha ka Filistia. Le ne go to ka Israel. Manga do samba tu e lo to mo. Pe samba. Ko mo ni te mate pe. Na mo re ho muivi. O tu ko lo to no ni ngau he fare. Hallelujah. To ma ai ngau ai o tu. To ma ho fare ai ya me hoko. Ka ulere tu ka na ulere. Ka ke tu ma e ki. Ko ne ne ui. Hallelujah. To ma fa ke ngau. O ti ka ta ki mo ko helere. O tu ko ki fa ke ngau ko hui fa. That's not a good thing. hallelujah, Because God appointed the minister. Don't forget that David did come in the same situation, the same way. When Saul became a king, David found Saul in a cave, and he had a chance to kill his life. But because he knew the word of the Lord, hallelujah, praise the hallelujah, Lord. Amen. hallelujah, So he therefore, worked to be a minister of God in his house. hallelujah, praise the Lord. It says, Pahabi kay nga kita mauha mahino, whoever God appointed to his work, to be his workers. No head. Hallelujah. Doesn't matter how wisdom you have. Doesn't matter how knowledge that you have. But when you know the heart of God, you should follow and do whatever God calls you to do in his work. Hallelujah. Hallelujah, Church of God. Hallelujah. David agreed together to what the Lord says. Na alu fakatahape at David daya
tuli mafua ke finangalo o tua. He cut the sides of his goat, pour a Saul's goat. And David hold on to that and said, see, I already have a chance to your life. But because of the Lord, hallelujah, but because of the word of God, hallelujah, I back off my hand from the anointing of the Holy Spirit. I o au ke to ai kapa o hono ko fuhu whanga whatapu, ko whainga maria ke ne tāmate I te lapasi. Ka nāne whaka a papai ai wholofola pe ko whono a Sihova. Hallelujah. E kai o iala hono ni ma, te ria a Sihova na ane pania. We must put up the word of God to be the priority. Hallelujah. To achieve, it's our call to achieve. Ko ia e tau kaweinga, pe ko e tau The last order of Christ, before he ascension, he sent his commandment and said, soldiers, I will come back and see the result of the gift that I gifted you with. Hallelujah. Reproduce. Multiply. Until I come. Hallelujah. Praise the Lord. That is the last order of this commander. We know now that we are the army of the Lord. The last order of the commander is the priority. Hallelujah. Order to be fulfilled in our sight. Army of the Lord this afternoon. I want us to see the quality of the message or the commands from the Lord. We must know the order. We must understand the order. Hallelujah. Hallelujah, praise the And Lord. that is the first thing we must do. After we understand the order, we must do the order. Praise the Lord. And that is the two themes of specific things that we must achieve to fulfill the will of our commander that proceed from the mouth of God. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. The book of Mark. The book of Mark. Hallelujah. Mark 16 verses 14. Amen. Mark 16, sorry. verses 14 to 20. Mark 16, 14 to 20 says, this is after resurrection. And after 40 days, after 40 days of his resurrection, Jesus talks about
Hallelujah. Mark 16 verses 14 it says, afterward, as they are reclining, he appeared to the 11 and reproached their unbelief and stiffness of heart, because they did not believe those having seen him being raised. Te vea ella que te ina todo. Mo alu ke mama ni kotote. Malanga ya ke ngongole ne ke kakai Filipe. Koia ya tu mo patai so e mo ui. Ka koia ya e kai tui e maraia. Pe kona hi faka ilonga e. Hallelujah. E hoko ke tekna tolu o tui. Te na kapusi e kau te bolo. I hoko afa. Te na urea ake ngahi lea kehe. Lea fo. Te na toa hake ngahi ngata. Pea ka kapau te na uinu. Hamea whakamate. E ikai kovia. Pea te na tolu. Te na uli whakinima ki he pahaki. Pea te na mo ui. Hallelujah. Koia. Hini ai lea ai eiki ke te na tolu. Nai mau hake ia ki he langi. O nofo. E nima to matau. Oi tamai. Hallelujah. Mark 16 verses 14, now 15 to 20 it says, and he raised, and he said to them, having gone into all the world, proclaim the good news to all the creation. He who has believed and has been immersed will be saved, and he who has not believed will be condemned. And signs will accompany those believing these things. They will cast out demons in my name. They will speak with new tongues. They will take up serpents, and if they may drink any deadly thing, it will not hurt them. They will lay hands on the ailing, and they will be well. Hallelujah. The Lord then indeed, after speaking to them, was received up to heaven and sat on the right hand of God. And they, having gone forth, preached everywhere, the Lord working in them or with them and confirming the word through the signs following. Amen. Hallelujah. After resurrection, before he ascended, giving the Holy Spirit, before that, he knew, so he prophesied or wordings, all these things that shall follow the believers. Hallelujah. So he told them, this is not only for the pastors of making disciples or visitation. This is for every person that's saved. So Jesus, farewell. So he went further to the signs. Hallelujah. Their signs. So signs will follow you, not you follow the signs. Hallelujah. So the workers of Christ. So surely goodness and mercy shall follow you. Amen. Not only once a year or a few years, but all the days of your life. Hallelujah. So these are the signs that follows you. Well, actually the word of God says, and signs will accompany those believing. Hallelujah. These things. Nothing to do with position, but believing. Hallelujah. We are talking about faith, and that's what we are all. So this is a command for us all. When you go and visit someone that is ill, and lay hands on him and pray, and believe God healing, the word of God guarantee. Yes. Hallelujah. Let's give up the offering to God and His word. It's not God alone who equipped His soldiers. Hallelujah. So Jesus is talking about the fruit of the Spirit before it came upon. And that is our commander who stands from the beginning and speaks to the end. Hallelujah. So all things
set and done, ready for us. Ta we malo i ke alwa. So therefore, that is the power. Hallelujah. Hallelujah. Ko hono wa fa ilonga. The second, Te ke rea ake nga idea for language of God words. hallelujah. Ko language of talano ya ke rea ke he reference here ke ngawe mahewa. Not only we can cast out demons in the name of Jesus, but also that we will speak new tongues. Hallelujah. Ko sisu ben ane rea ake ni. And it was Jesus himself. Hallelujah. Praise the Lord. Te maurea ake rea ke rea fo. You will speak new tongues. Hono Hallelujah. tolu. With new tongues. Te ke hiri fucking ni ba na tolu ke no fu ke ta ta ya ene te fu me te moro. Na tolu ke la mari uri pa ana la mari uri pa ko pa te ke le ke la mari uri a. Hallelujah. Sio ke fa ilonga o ko hanga ya ta taki ta commander. Hallelujah. Or predict. But when they have prophesied that he will fulfill it in your life. Hallelujah. Tau sio heni, i tā tuaki, o e palo mesi, mo e mālohi, ko ne tumai te te tau tolu, uraki ange koe na tau lawi ki ai, hoko ki ai, ko hono hoko mai ki ai, kai ke ngata pe i tau papusi e lau mari uri, te kai ngata pe i he tau Hallelujah. Katau hoko atu And that's the signs that follow us that believe. kai ke tau lele, kai hoko mai ai whiri, ko whiri No. ke lele. The Hallelujah. enemy will run, but not us. O wikai ko tau tolu Hallelujah. tau lele he whiri. The Hallelujah. power of God is in us, Amen. not the enemy. And we must cast out the enemies in the power of the Holy Spirit. Kai Hallelujah. ngata tau lea ke ai These lea are the whakau. signs that follow you Hallelujah. that believe. Kai kai fok ke tau make i hanahi hindu o whakakona. Pe te rewe sia e tau mo ui. Pe te kā te tau hiri whakinema. Hallelujah. Amen. Pe te nau tolu, pe te nau mo ui. Hallelujah. Hallelujah. Se fasa que está no ni I want to conclude with this. que fahinga pete ni koia. O ngau e koia que tu fake o lele que maman ko ni na fai ta no ni sisu. Jesus himself said the story of how when we proclaim his good news of gospels, hallelujah. Pena I ta no ia no fafanga o to ni mafe. And it was in the story of how he fed the multitudes or the 5,000. Ta no ni un lead e pe ko me a mo oni ai ko sisu koia ma o mo wi. So this story in this chapter leads us that Jesus is the bread of life. Mati wa from afa. Matthew 14, hallelujah. Hallelujah. To beta fo asenima. Mati wa from afa me sta tolu. Matthew 14 verses 13. Amen. Koe pe gata grahi ke fare kai no mahen. Hallelujah. Beta fa me tota tolu ke de so tota. Matthew 14, 13 to 31. Tarat ke kawa ko nga. Ko kakai e mo. Hallelujah. Now how to ga ma blot. Nang ngawa ko nga. Ela ba tau sia sio. Fa fa nga kakai ko na e de bi. Secretary kan so dia. Lagi sisu. Fa fa nga kakai tinanawa ma blot ko ta ang ba ke kami. Pataya le ka so dia 80. Ko fu wa ka ka to ya wi ke ho fu. Hallelujah. This story Lagi sisu. Ay tari hage ha so dia. multitudes. Amen. Tawgi mas ke iki. Hallelujah. God, amen. E pe o tua he ka fini e ka so dia. Praise the Lord. The word of God in this book, hallelujah. It tells or highlights us. Mo ala ko pau ke fo fama. Jesus told his disciples, Kai ka ta hai no foi tua fare kai de te fini. Ka mas ke iki. so therefore, I believe you're fully aware of the story. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Mantui di wala pure dulu. Pau ke fo fama.
Nandun ko komanda. He commanded the followers, the disciples, Tayo to ka usod ya. Ko kumina ko hagi mo mo ni no ya bitu. so they will start to seek Alo to ka kita food food. or lunch. Down a little bit. Hallelujah. Nada na hang manilan si ilo te daw malanga follow. Hallelujah. Ha ko to be o fanga ka ki so dia te to dom ka dor ke pare kai. Praise the Lord. Hallelujah. Jesus himself said to them, they must feed the people. Yet we're fully aware of the story that the disciples were start to make Kumia ta mau ni foi mai ni because pa matai kai o. of the spending or expenses that they are focusing on. But they end Ma up in the winga, story ai found fonga, a young boy with lunch or with Kia lunch. ki kato So ba. the method or way to make it to this miracle, hallelujah. O mi le vai pa ko eki na ni ta ba. So the Lord blessed. Ore ba mai pese fe ka ko ni ke si o kai. Ke tai be fe ka. So the Lord blessed, hallelujah, what the disciples brought forth from this little boy's lunch. Ha ma ji so da ba. And Jesus blessed that lunch. Here is the point. So this is the point. Kau point ni lepas ini. Hare wa si so pass. So Jesus start to pass. Reform. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Ko tau ha pass. So what we ought to do is to Pass ha ai what ko are we speri. passing? The good news. Ai for fola o to. The living words of God, Ko ma. which He is the Tai living na pass bread, ai. the bread of Tai life. mo wa ke kakai. So when they passed on to one another Hoko multiplication ni. and make it happen, Hoko and it mana. come to the people, once it's fulfilled. Ko fe ui. Fe tu na fai ai ai tu purekina. So the question is, Ko ni masisu. where did this lunch of this Fe little ko ni boy ba ka so. start to Hallelujah. multiply or increase Hallelujah. the numbers of blessings? Fo ai kita wa Was wa it ni in mama. Jesus' hands or the disciples' hands? Kala ba yesus. So Ta do Jesus mo. in His word revealed to us. Awe pasi o. They passed on, meaning Tai break mo the ko bread fo to maya e Jesus tu break the ku ana bread, mama taika. give out, give out, Hallelujah. and it's multiplied. Ko fo ai ni a ta fo mo. So this is our commander's way. Ko ko mo. I'll say this Ko way. ni ma yo You and sisu I i are mama the ni. hands of Jesus down here. Ke ta on earth. ave mo le When we ka le ba proclaim the wa good ke na news ta anga. until the uttermost part of the Hallelujah. world. Hallelujah. Amen. Amen. Ulo ki alo mo le ni he ma fa yo sisu. First, it goes Se by ba mi e ma ro ni he ma. all Malo authority ni. and power Malo ina in ba. heaven and on earth. Hallelujah. Was in Him. Hallelujah. So therefore, what He commanded, it was the authority. Tai yo tau alwa. So when we go Mo mo le le. with the good news, Kamata tu purekina ma ro yo. so His power, Hallelujah. the authority in Christ, Hey, kai ma u ya he no fo. enable us, praise the Lord. Hey, kai ma u ya It's to ta ha no not fo. going to be E effective ma u ya ta 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 if we alu. stay still, Mo alu. if we move, Mo alu. if we go, Mo alu. if we go Mo out, alu. if we preach Hallelujah, mama. and make disciples. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Fonga. So that is the way. Pas. Kai tu purekina. We must Ai fua o mo keep mo. continuously, hallelujah, Hallelujah. keep on passing the gospel How are of you, Jesus Christ. When Ke that fe fini husband masi. came to this Hallelujah. poor woman, O se ko a e beri. Ta fi de ba. Tu de ba jong na ta o. Ko ngonda e beri fe kai. praise the Lord. Ha ila sa ta se fini. Mate o mari ko profeta. The poor widow came to Ko Jesus. ma fu mo wa fo tu ya. Kai anu ya. Be a hei fu ha mate ha profeta pe. Fo tu ma de fu mo wa ana ki no mari. Pe tu alu ya ta. Hallelujah. Ko ma lo vi ke pure aga lagi. Tu ma fu mo wa ke ho ma fa. This poor widow Ha e profeta ta ga se fini. came after the Ko ma husband mo wa passed. kai pu ke wo fo ha fa hu. No, his sons will be taken. Ta ila sa. Ha me ko fa. So he fully aware. Hallelujah. The servant, Amen. the man of God says, What "What's is in in the your house?" Hallelujah. Amen. The Ha me heart ko yo of fa le. your valley. O ti ya mo fa se o fa re ga ga ke to ga nge be ku fa.
We ought to take care individually of our own house. Hallelujah. Hallelujah. Toka e me fine ki kulo ko me lo. Yet the woman had Ai me fai ki toi nga lo ko ni tu ki kulo. Then is left over oil in the kitchen for a last Ai Elisha. wudu. Feu nga ya. Amen. So the men of God Hallelujah. says Feu nga. that is far more than enough. Fika o mo fuha. So tell yourself, Ang ta na ke gesina mata. collect all empty bottles. Ko ni ngata pe na ta na gesina ko ngata itu ko lo. Amen. To the best that they can Hallelujah. do. Hallelujah. Ko ngata pe ko bila mari ko ngata ya malo yo tua ya ko. When we come to full stop Hallelujah. in fulfilling the message It's a or the biblical command, principle. hallelujah, to Amen. proclaim the good news or make Ko disciples. ngata pe ay alu ko tu uya ano to to ay uya. So they are his Tama ya ki te ya te ko. blessings. Ma wai Because pe. he promised I will be Ke with pot you ko to be. everywhere Te alu ai. you go. Ko al pe o aku. When you go Ko tu pe tu. end or uttermost part Ko uya or ke kita. wherever you can Ko visit. malo yo o tua ke ka ke fari ali ko. Ko malo yo tua ke fa ya fa mo ui. Hello mari ke pure anga. Because he promised all power and Alo mo fo hata na ko fon pa heaven fari. is in him. Hallelujah. Fon ho ke So he sina. commanded us with that power. Sai, Therefore, aku we ni must mana, Pak? go and comply with his commands. Sa to ilo ma sila ni ki fa bulu. Utu ai ki lolo ki hina ko do So pe fill the na. bottles, all the collected bottles, the empty collected bottles. Hallelujah. Fon go to hina. And they were all filled with oil. To ki man fi mo. At the To same te time, ka. the woman said to him Utu re na. to go and Ta ke ila sia. Oh, osi. Amen. Na dia ke alu o o ngi la ta te ke alu. Hallelujah. Ika to sia ke pan bola mari o tua e te ta pagi ko pa ke to tu ha ke le me mo he. Amen. praise the Lord. Ta no fo ko e ala ko na te ga ko fa ai mama. Osi malo he. We E ought na to go. ai ki e service o ngau ai. So therefore, his power, his authority given to us, equipped us Fatawa to purpose lo to. only for his command. Hallelujah. Amen. Sell all these bottles, he said. Fifi abu da siwi ya. Praise the Lord. Na hao no wana ni. Ko me ku wi ko fifi ta ya no manda. Dai mi sipe. Trabalho nosso. Farawa de lo. Lava to toke mo wa. To ma mo pa nga de no fo api fa. Hallelujah. Fully aware of Ko the end pe of the te story, ni ko o tu wa the ke oil, nga. and even looks after Ke the ka do rest of the benefit. Hallelujah. Ko principle of follow ai o tu. God's Ke ka word do and principle will never ever change. Eliliwe ko ma. The generations Eliliwe to tangata. Eliliu abego to be. Kai ka eliliwe fro follow ai o tu. will change, but never the word of God will never Hallelujah. change. Hallelujah. Amen. Father Noah. Hallelujah. Ita wanga fukatoganga. Ay malama. Ita Noah. Hallelujah. For us to acknowledge in this chapter or story the ability, Ke hanga pala the o ilo iho Hallelujah. fatongia ita Noah. So here we can picture our life in this story, Ta Noah no fafanga to ni mas. talking about the multitude, How fatong feed 5,000 people. fafanga ita. So where are we? Place ourselves Hallelujah. in the chapter story. Ko hai mo ne fangatopo. Ko So e. who multiplied? Who blessed? Hallelujah. It was God. Time ko ne fai no toloto sias ko i Corinto. Ki sias fai no toloto, ko sias fakakakano mo. The church in Corinth. We're fully aware the history. Dai Paulo. For the Como tunga apostles' fala days, Maria ni pe. your spiritual status is this. Ano fa hinga ta sai fai ngawa Paula ya. Muy na do right. Some people chose
Paul, the apostle. Oi na hasiasi mo vedi I sereni ko tu fai bene. Dai ma ko presidente lo da no gai. Presidente lo. Hallelujah. Praise the Lord. How will you give us? Are you guy? Some people follow Paul. Are we Apollos? Are you guy? Some Ai Paula. Na Apollos. pegia Apollos maboto. Paul says, did any one of these die? Na pegia give us maboto. Did anyone die? Hame mo hama he ha pero tu. Kima kwa sisu. O kai kai mau hatamata. Us to receive when we come Hallelujah. to Jesus is to receive Jesus. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Kapag take ilo for responsibility. When we come to know for sure our responsibility. Koi army. Yes, sir. That He we are, command. I hallelujah, command. the armies, our soldiers Kaya si ma of the fa Lord. wi nga. We ought to say yes, sir, to the command. Sai ni be of ho our hi Lord. ke taria si su mo ke When mo we mo. sign agreement to follow Kaya ke Jesus, pure ka ho mate. we do not even Malunga se ka ho mo wi. control anything in our life. Malunga he tau mana wa. The command is so superior and higher even in our Ka life. tai na pe ke kakai ko. Paul was free to anyone or Me be ta ko popula ke kakai ko. he owes nothing to anybody. Ke hoko ko ta si pinga ke na ma asisu. He owes only for people to imitate Christ, hallelujah, or himself to be a role model for people to follow Christ. So that's why we have been created for, and we are saved for. We can't save the Hallelujah. world, but we are saved the world. To serve the world. We can't save the world. Amen. Hallelujah, but we can serve them. That's That's why we are called. We are saved Hallelujah. O segani di babani. to serve Ke the mo ui world, hakakai. Ke pure hakaotua. so that there will be many souls win for the kingdom Kare of God Paula. through our Kung sila service. ni Bel de time tamde gaya. For new his day will come. Hano mau nga. So what was he Mau coming nga to? segau na ito peliki. The command, hallelujah, Kaya mau nga was he his pan. treasure that came from above. Mau nga Not his segau siya. life either. So the command is so important. Kaya mau nga ho foto nga. It's not us. It's not about us at all. Hallelujah. Hallelujah. Yawe na uri yung tafaki kihe. Na Hallelujah. matabata ko. Ko daw mo ui ki ao masisi. Hallelujah. Kapag kaya ao. Our life is to serve the Lord. Hallelujah. That is the most profitable and beneficial of us living to serve God. Hallelujah. Realize and understand our responsibility as a soldier, good soldier Tau maka of Jesus iloi Christ. kung bawi nga mari ka tik tau tolu e tau hoko ko e sodia I kau tau masihova I tau ngau The next point pai kelele. for the conclusion of our message Ka today osinga o e tau pai ba I e fiafini is this. o penia. Order and discipline are balanced and complemented by the supernatural of God. Hallelujah. Ko whekau, mo uia ko nekina. O ku mahu inga au pitoia. I O whekau, pau ke palanisi, ai o tua, e na alu whakataha. Pe ko aho mo ui palanisi. discipline mo au, mo whekau o mtatau. Amen. Hallelujah. Kapau na yung laba iya wow. Kaya palanisi mo whekau. Order, hallelujah, and discipline must hand in hand or go together. Hallelujah. Praise the Lord. For the name of our Lord Jesus Christ. Hallelujah. Hallelujah. And if it's not go together, that means Na faith boy. there is no Boy, you gotta go. self-control in life. Fire it up from our boko. So to conclude, Fada daw to kita mo summarize, ko yung nafafanga daw ni Maf. according to feeding the 5,000 people. Hallelujah. Hallelujah. Multiplication because tu pure kina. Multiplication continues until needs are met with abundance. Hallelujah. Ko tupule kina o paupe ke alupe ke a o Hallelujah. kawarema ko
ko lawa Koe lele. mana koe nai hoko he Hallelujah. papas. O whakatatau i he mana nai hopo. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. E toki ngata pe mana koe ia. O ka pau ia ke abundance. Ke tafe. Ke forma hua. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Tega si suna te kai ke haka ke kahas ka te fau ka go hawa ke mo mau ai mo ui abundantly. Hallelujah. Praise the Lord. Ke lahi au. Ko Hallelujah. toki tupe ai ngawa o multiplication pe ko whakatupu he taiti ta wa o ai abundance pe ko forma hua. Hallelujah. Forma hua. So therefore, multiplication will only come to an end when we exceeded or experienced the abundance which he decided, like as he said, the devil come to steal, kill, and destroy. But Jesus himself said, but I come so Hallelujah. that you receive life and have it abundantly. Hallelujah. Amen. Praise the The Lord. point for us, So the last point. the creator, the need, the fuels of the resources, the creator, the surplus will be. Hallelujah. Amen. Koi lahi anga ai fie mau. Koi si anga e mau anga mea. Koi lahi anga e whakai a utua. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Koi lahi anga e fie mau. The greater Koi the need, si anga e resources the ka mau less anga the mea. resource. Koi lahi anga e te tewe e ki ke greater tōni. God prepared to supply. O ate tokanga koe ke tenga tutui. So therefore, I'm not Koe focused otua, on kune the whai, seed. a tenga, ke to tangata sow. tutui, ke God tutui. is the provider Pea moe maa of ke the hiri. seeds. Ke hene te. Hallelujah. To sow and Hallelujah. to pray for his table. Whause ake investment, whause ake So tolu. the last part, Toia luke, we go to Luke. vai ko ia. Hano mo funga wa mes whamaru. Luke 12. Hallelujah. Amen. Toia luke, wahe ono tahawa. Besa no whamu furu mamaru. Luke 12:48. Dago ta whami, wawia, ko lere mai whe kaya. O kuifu e tau maranga me tau lotu e tau whe kaya. Kile tau te makona, te ke pohe koe. E ure a tau te ke mohe koe. Hallelujah! O e meni mai ko tau wesu au si e. Coming to the last verse, hallelujah, in Luke chapter 12, verses 48, it says, and he who, not having known, and having done things worthy of stripes, will be beaten with few, and to everyone to whom was given, much will be required from him, and to whom they committed much, more abundantly they will ask of him. Hallelujah. Bes whamaru. Tamai mana te kaya. E te whamapawe am te tau me osa. Ka koia na ikai iloa, ka noan ke komanda. Ka noan ka sisu, na ikai iloa sisu ia. Na ikai manakoi. Na ikai mata lerei ia. Ke manakoi hata. Whanau rana. Koia na ikai iloa. Pea whai e ia ai ngahi mea au kungari mo tau tea. Le mena whai sisu. Kore pe sisu ia ta i tai mo dodo. Ko ui ko ha. He nai whi hanga ia mo e lao a mamani. Amen. Ko le rei pe vesi. Hallelujah. Ta mai nai hanga sisu i he feitu o buiai mau pe tau tea me he kakai. Whadawa e. Ame he kakai e mea ki he eiki. He unau amanake mea me he eiki. Praise Hallelujah. the Lord. The verse say very clearly and straightforward. Hallelujah. And he who referred to Jesus, not having known, hallelujah. The Bible explained to us that him was not splendor, an image that was disfigured, and no one will pick or have favor on him. Or will have Hanga he favor kakai. on his O image. tau tea ia sisu. Lea kovi ka sisu. So the people Whai ngai mea hated him, kotope o ki kai tā. and everything Jesus did was against, hallelujah, the people's decision.
So that's why he was beaten, or they beat him, Sorry. and also worthy. He done things worthy of strife. Whanahaere. Hallelujah. Koe uhi, koe mea ngau nau whai lahi ka sisu, he oku ia sisu e nau whia maula. What they did Amen. to Jesus is what they Mahino need na i ka from tau tolu Jesus. rewe. They have a greater or abundant need. Whanau ki aia ne whaparati. Lord. Ke kou iloka kai tonga kakai poto whakaururia. E tae mahino ne whatongai. E mahino ne whaparangi. Sa, whanau ki aia. Where much is given, much is required. Amen? Mahino? Amen? Hallelujah. Amen. Wa lahi mea o foki kakai ke o tua. Koi wa mea lele, ha ke no ta, ai mea ko ya. Koi hui na fie ma me o tua ai mea lahi. Hallelujah. Hallelujah. Sa. Time ko na hawa sisu ave ta wanga. Tamai paula. Na ni ki ai ta wanga ala ke ati. Yeah, the apostle says that all our sins was upon him. Because we give him much, our sins, So, we expect the forgiveness of our sins from the Lord. hallelujah. Amen. Because everyone to whom much was given, much will be required from him. Hallelujah. So, what the big association? Father God. Koe lahi koe mea e ame associare ki a mere kono hoa. Koe lahi a ngei a fi ma associare ki ne ma mea mere. Koe dai kei. Amen. Amen. Hallelujah. Where much is given, much is required. Sio ke fuaki koe o tu fataki ni. Koe lahi mea nai fuaki e tu i ke me kau ngawe. Koe lahi a manaki mea te ia e ne mau me ne kau ngawe. Amen. Ki mahina ke. Ki mahina ke. Koe lahi mea koe na ne ave. Much was given, Koe lahi a e amanaki te ne mau me ai. much will be required. Hallelujah. From, Koe hinga ia e vesi koe. so that's what this verse means. Hallelujah. Kau lau ia Dios. Fu marunga tau whika ia ko mea ki tua ia mahina tau tuta. Amen. Ko ia na ikai ilo, na i whai e ia kai mea kungari mo tau tia. E tāki a kia ai ngahi tāsi. He ko ia kua tuku ki ai mea lahi, e amanaki lahi ia te ia. Pea koia kua tuku ki ai e he kakai ai mea lahi, e lahi ai e nau amanaki kia te ia. Hallelujah. Praise the Lord. Let's go back Kabang to te the verse. wale kua halaki eiki. The verse. Hea Hallelujah. mea lahi kua amanaki ai. Kong amanaki te mau me ai whamuri kore o e kua. So if we give all our sins to God, Hallelujah. we also Amen. expect great forgiveness from him. Hallelujah. Koe tu o ngaia o e whak e mea off e So o that tua is matau the tolu. status of how God given us Ke tau whai e ne ngā we. gifts when Koe we ka kai tau tolu ku iai amanaki ai Hallelujah. eiki i ahu to do asu. his will. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Taramai sisu. Koe ku hau koe koe nau atu kia e nima. Leu The amanaki story kia of koe talents. ke mau he o furu. Jesus Look, gave how- five, expect Ke to amanaki au ke get ho furu of another e nai five. atu e nima. So when he returned, he expect another five. Ko koe nau ave kia e mua. 10. So the two Koe ku amanaki kia koe he fuk mai ke expectation mau e wha. equal 4. Amen. Receive 4. Koe hinga ia vesi koe. That's what it is. Koe mea lahi nei whai ke eiki. Koe ui he koe mea lahi nei whai ke ai Much amanaki. that was E whai ke given to the eiki. Lord, because that was much will be required. Hallelujah. Taramai na ni whaka te mutolo e malo. He has given us Ke mo malaki hifo ai siko pio ai ngata. Pe hei kai ke la pea mutolo.
Kamu ka fo pe inu ha me o whakakona. Hallelujah. Ko lahi e me wanga e ki o ki Every posi strength. ko homo. And that's what God Whaki ka te koe me ofa. into our lives. Giving Whamoi us mahaki. gifts of healing, Me ofa ko ia i ti se ilo ke ngai lau discerning maari. of spirit, Me ofa ko ia o e lea ke he ke he. Me ofa ko ia whakatono e lea ke he ke he. Me interpretation, ofa e lea ko ia o e poto. Me ofa e lea o e word ilo. of wisdom, Me ofa whamoi word of mahaki. knowledge, Ko word of hoi healing. ui ngai o manaki mai ai komanda. Tene mau mea koe whamoi o He mamani. expects us, hallelujah, Hallelujah. praise the Lord, that we Amen. will work these out for the results to Hallelujah. attend to Him, hallelujah. Tau ngawe, whalotu ia mamani. So our duty, our responsibility Ka lewa ke is to make whoki mai. disciples, Asisu. evangelize the world, hallelujah, Tama until asisu. He returns. Eke ka wago ma. Jesus Himself said when the disciples Hai raised ta the ini. question, Teke hapa. what time? Give us ideas Tama when you asisu. return. Jesus Himself said, Mo wawe ke hapo to tapu. Ima. take the word, hallelujah, Ka to ki hapa. to the world Hallelujah. before He Ko returns. ne kau ngai ai fe kau ka tau And that tolu. is what the Ko ne connection pure e tai kau of ai. to us is Ka kai ke when ose He mama returns. te ke ose na wao. We have to fulfill our duties. Hallelujah. Praise the Lord. Ko potu ko na o me ki fa fonu. E fa fonu ai pure anga o tua. E anga mama ni. Because He expects, hallelujah, His Mea koe hoko commands, koe pāpe mai e whare kai. hallelujah, so that we have to Whenga i tau sia fulfill siu our ke tu se duties maranga. to proclaim the Ai good whai ko news, tau hoko ke anga hallelujah. mareta. Amen, hallelujah. Hallelujah, Praise ka the tau Lord. inga ko whaame tuku ke te So I nire. want us to think O and te nire focus, ka kai. Kau to so put dia on tau the mai. table that we ourselves are soldiers of the army of the Lord. Tau krei me Hallelujah. tofi a mga ilau maari. Claim heritage and souls O alu. is when we go out. Kai kono fo. It's not us remaining in the Mo house. waho malanga. We have to get out, go out, Follow to your proclaim mama. the good news, Nau tolo and make kutui. disciples, and to those that believe, O tai so ina tolo baptize hoko them tamai. in the name of the Mai Father, alo. the Son, Mai lau maari and the maaro. Holy Spirit, Pea. Ako ina tau ke nau ilo mea ko utala ka tik and moto. teach them of what you observe of me. Ko Hallelujah. whuirea ko ia ngai, whuirea whapara ko observe. And the English word means observe. Ko observe, ko talange. Mo wako ka orewa pure i motor he toi tapu. To observe is to closely look, receive, and take, hallelujah, and become effective, hallelujah, Whenai no ke ilo to e ko awa fulfill whawhora. the living words of God, A hallelujah. taimi ko ke ako ia kakai. So when do we know that the word of God Pe hanga e influences whawhora mankind? o pure i Is kakai. when, hallelujah, the word of God reigns and Ko rules in winga e life. whuirea ko observe. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Ke mak we whawhora a mamani. So that the world Pea will be whakapoi o na consumed ulama e. by the hope, by the word of God, and they get saved. Hallelujah. Receive Whanawanga salvation tāpa ki na from kratau Jesus e. Christ and His word. Pea moi mui mui mo lotu o tau whai. May God Ke bless us all whakaiki a ka tau in komata. prayers, in abiding in His word, to fulfill O woki the mama. command of our Follow commander. to Which He says, go out to the world, hallelujah, and make Ko ia e tui disciples. mo patai sa Whoever tui. believeth, Ko ia trust ia he Him. kai tui. Hallelujah. And they will Hallelujah. live. And to those Mana that mai mo trust Him whamalo. will be condemned. Ma whawhina i whado ka te. No ceasing. Ai lau maari maa neone a whiona mo whawha. Tāwe ki na e loko kakai e whiawhi koe. Whikau mahu inga ko tupe hoa. Ko koe a kapteni o e tau. Ko koe a taki a taula i ki whai e ki. Mo whawhita i ai ki koe. Mau whorofora e whiawhi koe ni. Ka mai mana waho a whio. Kia te mau tolo e rea o e pokui. Tō e ke kumune o mauloto. Ke whai o whina ngalo. Ke whai ki ki ai o hua wha. Jesus Christ ko mau beki. Amen. Hallelujah. Tau ki paspasi o te ke ita. Tau ki paspasi. Tau wha maari ko ni Yesu ki hao whaas. Tau dol. Amen.
Kung lagi ke kita mau ngaloa e fiasa ko koe. Aku hoko e fiasa koe ni koe utuai. Ai tai kumahan. O ko whakatoka ngai ai te kawe e fiasa koe ni. Kawa ngau e fiasa koe ni. Sotia mamani mo sotia si sukaisi. Whakatai la. Ko sotia si sukaisi a kou tokanga lahi ki ai. Ko e fiasi koe ni kawa aue, na mo tau koe ni. Ko e teu iai ki taua. Na koe sotia iai o tua, e nofo pe mo ia he aho pea mo e po. Inu mo mau tok naka to koe ni iai. Ta e hoko ia, ko e sotia iai o tua. Teku haa tua, ki koura dei pea ku maunga loloa e ta teo i e fiasi koe ni. Ka tuku keu kore ke kau iwa. Mai veki momini si ko haina i e fiasi koe ni. Ua teu ia. Ke alu o whaia ngau e o tua. Ko sotia e o tua. Kai ka sotia ku tau hala mui. Kai ka sotia ku whaia fua. Ka ku hoko e mea te ta katalaki mo ia. Ke whakamata e ta moui. Ko e hoko ko sotia ia e o tua. Tuke kau hiwa ke nama ki momini si. Ko haina i hei fiasi koe ni. Ata moani koe ni. Kene kau pēs tau he. Kena whakato lahi koe ni. Mahina i tata koe ni. Mai kui pene mahina koe ni. Hoko e mahina koe ni ke apu ti sema. Ko ta malo ia ai. Aikane ko ta malo ia ai. Lau e he aho pēr koe tō. Nako mo ia. Pēu mo ia. Whamalo lai koki pāse ni e tātua. Whamalo e pāse. Nau ki ngawe hao siat ko he tātua. E te iui te kope kolesteni. Te kapapu ke whango kau te ta huru ki nao. E te gara te si sua. Hiki ki taua. Whāte tai. Katai whamalo mare te kolesteni. Nau ki ngawe
Okay, sanai be sanai. Tegi. Out there, they malanga ye. What was sisi by sisi ba. Maloi. Abda. Pai ta be kina boto le ki. Tu be mo ke ki. Kore te bohi. Vango lo pe go pai ke. Kamata ta u. Yo si hai sa fa ko ko. Ai tu be mo ke watu ai whakamaro la. Whakufonga ia koe whakamaro. Koe ui koe aho mahu inga koe ni. Nai whakatutu he ki ke tai keni ia he a koe ni. Whakamaro la hea koe ui. Ula ke whakamaro. Koe tolu tahai o tua o kune whakataha ia e taimi. Ua e whakamaro ko whakamaro lai whok. O tokoni Palestini. Ai ni whakamore ki a taimi. Ai lere me ki eni damon hoa tau whiok. Nea nea whioa o mai ai takon ko whanonga te pok I he pule lulu. Tolu ai whakamaro ko whakamaro lai. Kau whai se kau kotoa pēo kau ngā nima whakataha. Ai ngawe I ai pule anga ai o tua. Ia koe mafu o whai ai o tua ke tau nima whakataha. Te mui hano kakai tono pule anga. Oia e ko whakamaro lai heka kei mo tolu. Sola pe mui ulangi ulava mahe fiat koni. Iai hata mawai. Alu pe amo seso. Pe au nofo pe amo seso. Oia I family he fiat koni. Fai ta pe kina mo tolu he e kei. Ai tu pe mua ke ukore ki he. Pai se kau e ni wai ni. Kanak whamone more e pe. Ake pai mua ha whaosi. Ai tau whio. I he fiat ki koe ni. Ia lotu. Whātu mai ko mau tamai alo ofa e a whiona. Oine e kamata anga e whiohi. Ai ka inga e a whiona. O mau wau ki hei kuna. O mau sio ki ai I hei whiahi. O mauri pe lawa e sāme a te vitāgu ma wakaite no te. Ia mauna whakapia pia. Ai nopu wataha I ka inga. Ia te mai o mau whamaro, o whakitaki e ki a koe. Ia ku mau I kuna e kamata anga I ngā ue whatata. E kau tangata e whai me kau. Mau whitiki ni maaki. Ia te ko si ngā ue whatata. E whakamui haka kai e nau hao me kureanga e a. Koe tau mua ia e ngā ue e kau tangata koe. E whakahao white haka hilau ngā rie. O kuhehe mo uini. E hao me kureanga e a. Ka mai mau whamao atu koe e whekikau me mei koan. Lama mai mono kāinga e o tū. Tauloi koe whaingata a kurahi e whanonga a ngā. Ka mau whakitai na kei ai te whanonga mai toki nau tō. E o tūa mau roto koe whaikikau me kusteini. Ana koroa whorofora na tūtūi he a koe te tū. Ke mau hoko ka kau sōtia ki mau tōru. A kalaisi. I he whetū kotoa te. I he ngāwe anga, I he ako, I he sōtuki. I he whetū te le mau hoko. I sōtia ki mau tōru. Ai a whiona. Ka pekina le moku ilia, pe he whake kotu ngau e kune ngāwe ai. Tu ke hoko atu e ngāwe le rei e kune whai ke Krispei. E whakamui haka kai e nau hao peke pureanga e a. O marot ke tukua siu, ka pekina ia o toa, e mo fuafua hausi e porkalama. O whakamui lau mani e ke hao peke pureanga e a. O marotu e o tua aua ngatahe. Tu ke hoko atu e ngāwe le rei ke toa te o ku mau whai. Mau lau i koe ngāwe e kula. O koe ngāwe e whai ta. A koe ngāwe tāpua. O tua o marotu ke koe wharadola hii e ka pehe ke patu mau e. Tu ke nau tu whataha ko pou ke tamai o e ki. Uia koe ngāwe e ku whai. E lang ia mea e a kua. Marotu ke koe skilani e whawhainga mani e. Ai whare koe ni o tua. Whai kai mau whakataha. Marotu ha a whio. Ka pekina hau tamai o i ki ka pehe mo ke. Ka inga lo tua e tua mau lava. Mau lava mai he whiaki koe ni o tua. Tu ke mau whakapenga mea ngā ue ni mau tōru. E lang ia mea e a whio.
Mai ko maulo tu ke afion. Tu ke mau hola pe toi ke te ko. Moni lawa te mi da ko te hame ke mau hola toi ke ai. Oi ka pa ka malu ke ai aso na ko ia mau ko ya ha. Tu ke mau hola ke o me te mau ikuna ai. Maulo tu ke afion. O mau ikuna e si afi ko te tua. Tu mo ka ka ma tu ko te si afi ko. Malu ki mau to. Me arere na mau fonoa mai ai. E ngai fei tu ke he o tua. Hari tata, ke iai honi ma whai whakamoui, ke iai honi ma malui e atua, ke kei marui e kei mātou. Ke ahare rei ko halangi langi e atua mamata whiwhia, whakafoko tua mea le leia, langi e ngeia, i whatema ki ho ago, o sisu kalais ko mau whakamoui. Amen. E ke kresa tau e kipa mo e whai atua alo e whiau e lau mani mātou. Tuku ai piharo talo tonga po lau mani e nofo i e whatahani.